karayo ngayon kalaygin dagiti unuy ko adi kaaknunen tahin pagaru mun sa bareng-bareng ulgo dalilaw panangirurumen na irot akariken sa patakawan patjem nayas de kana panagununoy ko di ka pa'y dinggen amin na panaguti-gut ko in ka pa'y lalaisen panangidadanas panangirurumen na irot akariken sa patakawan patjem nayas de kana panagununoy ko di ka pa'y dinggen amin na panaguti-gut ko in ka pa'y lalaisen panangidadanas panangirurumen anyan naragragsa riknam kentuy riknak nagbanag met laeng daydi ayan ayan dinagtagibita iti nabaybayan inta sinalwadan tapnon di mawaswas daytoy tinapili aldaw napnuan gasat apan nakatungpal di ar-arapaap tariken sa patak adin tumaumag pinagsining galut tibker kawar niayat agragsaktan nga rutket intadanggayan aldaw akagasatan kukwa mong tuy pusok kararwakin ritnak ingganat panungpalan ikarkararat tatapuan na marswanga inatasalwadan tatapnon nagnayon samit na yanayat aldaw masangwanan yawat ko tuy bagit kararwakin ritnak tasiksikan tagaywan pusok ti ikutam bagraman tuy biyag ko ayat akapupudnuan pag binuligan tatirigat ken nampay ngen tanto kalak aman taag may satan ket dinto ag sinauray